யாழ்ப்பாணம் செம்மணி சிந்துபாத்தி மனித புதைகுழிக்கு நீதி கோரி இன்றைய தினம் அமைதி போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழர் பகுதியில் கோர விபத்து. யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த 2 இளைஞர்கள் உயிரிழப்பு. தம்புள்ளையிலிருந்து மரக்கறி ஏற்றி வந்த யாழ்ப்பாண இளைஞர்கள் 2 விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளனர். இன்று காலை தம்புள்ளையிலிருந்து மரக்கறி எடுத்து வந்த வாகனம் கனகராயன்குளம் பகுதியில் விபத்துக்குள்ளானதில் வல்வடித்துறையைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் 2 உயிரிழந்துள்ளனர். சாரதியின் வேக கட்டுப்பாட்டை இழந்த பாரதி வீதியை விட்டு விலகி அருகில் இருந்த மரத்தில் பலமாக மோதியதில் விபத்து இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது. யாழ்ப்பாணத்தில் சிக்கிய பெருமளவு கஞ்சா 20 லட்சம் ரூபாய் பெறுமதி என போலீசார் தெரிவிப்பு. வடமராட்சி நெல்லியடி பகுதியில் உள்ள காட்டுப்பகுதியில் இருந்து 20 லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான 16 கிலோ கேரள கஞ்சா பொதிகள் யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட குற்றத்தடுப்பு பிரிவினரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. கைப்பற்றப்பட்ட கஞ்சா கொழும்பு பகுதிக்கு கொண்டு செல்ல தயாராக இருந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகின்ற நிலையில் சம்பவத்தின் பின்னணியில் பிரதேச சபை உறுப்பினர் ஒருவர் தொடர்பு பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. பொதுமக்களின் போக்குவரத்து சேவையை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 104 புதிய மெட்ரோ பஸ்கள் கொழும்பு துறைமுகத்தை வந்தடைந்துள்ளன. இந்த புதிய பஸ்கள் தேவையான தொழில்நுட்ப பரிசோதனைகள் மற்றும் பதிவு செயல்முறைகள் நிறைவடைந்ததும் விரைவில் மெட்ரோ பொது போக்குவரத்து சேவையில் இணைக்கப்பட உள்ளன. யாழ்ப்பாணத்திலும் ஊழல் மோசடிக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள், விரைவில் விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்படும். அமைச்சர் ராமலிங்கம் சந்திரசேகர் தெரிவிப்பு. கடந்த காலத்தில் ஆட்சி செய்தவர்கள் திருடர்கள், மோசடிக்காரர்கள் மீண்டும் தாங்களுடைய காலத்திற்கு பிரவேசித்து இந்த நிலைமையில் இருந்து தாங்களை தக்க வைத்துக் கொள்வது எப்படி? இன்றைக்கு விசேடமாக விசாரணைகள் எல்லாம் ஒன்றில் இருக்கின்றது. அதில் நாங்கள் நிறுத்தப் போவதில்லை. இந்த ஊழல் மோசடி இடம்பெற்ற சம்பவங்களுக்கு எல்லாமே ஆன்லைன்ல இருக்கு. எல்லாமே இன்றைக்கு வேகமாக இன்றைக்கு விசாரணைகள் இடம்பெறுகின்றது. கூடிய சீக்கிரத்தில் யாழ்ப்பாணத்திலே 1-2 ஆரம்பிக்கப்படும். யாழ்ப்பாணத்திலும் அவ்வாறான மோசடிக்காரர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கான விசாரணையும் வரப்போது. ஏன் கேட்ட வேறு எதுவும் இல்லை. இவர்கள் எல்லாமே விளையாண்டு இருப்பது வேறு யாரும் இல்லை, உங்களுடைய படம். கதிர்காம எசல பெரேரா இறுதி ஊர்வலத்தில் ஜனாதிபதி அனுர பங்கேற்பு. வெகு சிறப்பாக இடம்பெற்ற நிகழ்வுகள். வரலாற்று சிறப்புமிக்க ருகுணு கதிர்காம மகா தேவாலயத்தின் 2026ஆம் ஆண்டுக்கான எசல பெரேராவின் இறுதி பெரேரா நேற்றிரவு இடம்பெற்றது. பெரேராவில் ஜனாதிபதி அன்றுகுமார் திசநாயக்கவும் இணைந்து கொண்டார். அத்துடன் கிரிவெகர ராஜமகா விகாரைக்கு சென்ற ஜனாதிபதி அன்றுகுமார் திசநாயக்க ருகுணு பிரதான சங்கநாயக்க வரலாற்று சிறப்புமிக்க கிரிவெகர ராஜமகா விகாராதிபதி கொபவக தமிந்த தேரரை சந்தித்து ஆசி பெற்றார். பின்னர் ஜனாதிபதி ஆயிரக்கணக்கான மக்களுடன் இணைந்து பெரேராவை கண்டுகளித்துள்ளார். ஜூலை மாதத்தின் 70 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கான அஸ்வெஸ்ம முதியோர் உதவித்தொகை பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட உள்ளது. இந்த நடவடிக்கை நாளை முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது. සාමාජිකයෙක් විදියට නීතිඥවරයෙක් විදියට ඔබතුමා වටකලමැතුමත් ඉන්නවා. ඔබතුමාලා අනුමත කරනවද අර චෝදනාව? අද රටේ නීතිඥ සංගමේ සභාපතිවරයා විපක්ෂයේ නායකවරයා හම්බුනාම ඒක දේශපාලන ඩීල් එකක් කියලා ඔබතුමාලා අනුමත කරනවද? මොකද ඔබතුමාලා නීතිඥවරු. ඔබතුමාලා නීතිඥ සංගමේ සමාජිකයෝ. ඒ හින්දා ඔබතුමාලා නියෝජනය කරන පක්ෂය කෙනෙක් ගරු ඔබතුමාලා විපක්ෂයේ ඉන්න කාලේ නීතිඥ සංගමයේ තරම් ලොකු දෙයක් නෑ ඔබතුමාලාට. දැන් ඊයේ පින්තූරය ගැන කතා කරා කරු ඇමතුමනි. ඊයේ පින්තූරේ කරු සභාපතිතුමියා ඊට කලින් යහපාලන ආණ්ඩුව වෙලා ගහ පින්තූරේ මම විතරයි අඩු. යහපාලන ආණ්ඩුව වෙලාව ඔය ටීම් එකත් එක්කම අනුකුමාර මහත්තයාත් වාඩිලා ඒ පින්තූරේ හිටියා. එකම වෙනස මම අයින් වෙලා අනුකුමාර මහත්තයා අයින් වෙලා මං ඒ පින්තූරේට ඇවිල්ලා. දැන් ඒ පින්තූරේට වයින්නවා. ඔයාලා ඒකත් එක්ක වාඩි වෙලා දේශපාලනය කළා ඩීල් එක දානකොට හොඳයි. එතකොට හොඳයි. හැබැයි ඒ පින්තූරේට දැන් බැන්නට එදා ඒ පින්තූරේදී අනුකුමාර මහත්තයා. තේින්ද කරු සභාපතිතුමියා
අපි පැහැදිලිවම කරු අධිකරණ ඇමතුමනි මේ කාරණය සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා වක්කීම් බාරගත්තා. ඔබතුමා ඇවිල්ලා කිව්වා මාධ්‍යට මම වක්කීම් බාර ගන්නවා කියලා. හැබැයි වක්කීම් බාරගත්තා කියලා මේකෙන් ඈත් වෙන්න බෑ කරු සභාපතිතුමිය. ජීවිත 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දැනගන්න කැමති අධිකරණ ඇමතිවරයාගෙන්. පොලිසිය බාර ඇමතිවරයාත් ඉන්නවා. මේ සඳහා බුද්ධ්‍යංශ වාර්තාවක් ලැබුණද? බුද්ධ්‍යංශ වාර්තාවක් ලැබුණා නම් ඒ බුද්ධ්‍යංශ වාර්තාව ආරක්ෂක කවුන්සිලේ ගරු ජනාධිපතිවරයාව දැනුවත් කරාද? ගරු ජනාධිපතිතුමාව දැනුවත් කරා නම් ගරු ඇමතුමනි ගරු ජනාධිපතිතුමා ගත්තු ක්‍රියාමාර්ගය මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් බුද්ධ්‍යංශ වාර්තාවක් ලැබුණේ නැද්ද? ඇමතුමා මේක දන්නේ නැද්ද? හමුදාව බුද්ධ්‍යංශයේ පොලිසිය මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබ්බේ නැද්ද? කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔබතුමාලාට මේක මේ දේශපාලන කාරණයක් දැල්ලා ගරු සභාපතිතුමිය අඟ බේර ගන්න බෑ. දැන් අවුරුදු දෙකක් වෙනවා ආණ්ඩුවට ඇවිල්ලා. ඉතින් ඔබතුමාලා ආණ්ඩුවට එනකොට යම් වැඩපිළිවෙලක් බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුල ක්‍රියාත්මක කරලා තිබ්බා. හැබැයි ඒ ක්‍රියාත්මක වෙලා තිබිච්ච ප්‍රතිසංවිධාන වැඩපිළිවෙල ඔබතුමාලා නැවතුවා. අපේ විෂමද්‍රව්‍ය පනත සංශෝධනය කළා පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මාස 6ක් වෙනවා. එහෙම වුණා නම් 15000කට වැඩි ප්‍රමාණයකට ඇමතුමා දැන් මාස 6ක් ගිහිල්ලානේ. නේ ඔබතුමාලාට මේ අධිකරණ පදේ නඩු ඉක්මනට ඉවර කර ගන්න ඕනේ කියලානේ කියන්නේ. දැන් ඉවර කර ගන්න ඕන නම් මාස 6ක් මොකද්ද කරේ? හැබැයි දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම දැන් ඒ පිළිබඳ කතිකාවක් ඇති වුණාම දැන් ගේන්න කතා කරනවා. ගේන්න. ගිනාලා සංශෝධනය කරන්න. 41000ක් බන්ධනාගාරවල ඉන්නවා. 10000යි තියන්න පුළුවන්. මේ 41000න් 15000කට කඩිනමින් තීන්දුවක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ තීන්දුව දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙද්දි ඒ තීන්දුව දෙන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙල තියෙද්දි මොකද්ද ඔබතුමාලා කරන්නේ? ඒ පනත පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන්න නැතුව ඉන්නවා. ඒ පනත පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන්න නැතුව ඉන්නවා. දැන් බන්ධනාගාර පත්‍රය ඩිජිටලයිස් කරන එක. දැන් එමතුමාට මම පහුගිය දවසකුත් මතක් කරා. ඔව් කරනවා කිව්වා. දැන් අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ කරනවා කියනවා. දැන් අලිසබ්රි අමාත්‍යවරයා ඉන්න කාලේ ඒකේ ප්‍රොකියුමන්ට් උත් ඉවර කරලා තිබ්බේ කරු සභාපතිතුමනි. ක්‍රියාත්මක කරන්න තිබ්බේ. හැබැයි ඒ වෙලාවේ තිබ්බේ දේශපාලන වාතාවරණය දෙක ආණ්ඩු මාරු වුණා. හින්දා අලිසබ්රි අමාත්‍යවරයාට ඒක ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි ඊට පස්සේ දැන් ඔබතුමාලා බලයට අවිල්ලා දැන් අවුරුදු දෙකක් වෙනවා. අද වෙනකන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. දැන් පාර්ලිමේන්තුවල විශේෂ බර ඇමතුමා කෝල් ගහනවා. විවාද යනවා ඇමතුමා ෆෝන් එකේ මල් කඩනවත් දන්නේ නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි. දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විනයක් ඇතුව නේද ආවේ? විනාඩි දෙකක් කාලයක් තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ විනයක් තියෙනවා කියලා කිව්ව නේද? කැබිනට් ඇමතිවරයා තමන්ට විශ්වාස භංගයක් ගෙනලා තියෙනවා තමන්ට විරුද්ධව මතයක් ගොඩනගනවා.